nakambe ka Master Xitsonga analyst channel ay namuntlha of course ta hi like Gagash hi ngo hlamala man hi ngo hlamala masipala man va ri karhi va hi khoma le 17 lifestyle so ta hi tlanga clip ya yona swo tala ta hi swi landzelerisa hi kota ku zama ku hi twisa ku ku nga ku humeleleni hi masipala Gagash yi ze yi khomiwa le 17 lifestyle and stuff like that so ndani kha ni vekela clip and stuffs like that yeah hi ta sungula hi veka the clip first before ni vulavula ni ta tlhela ni vulavula ka on this clip vele vele ngomixi ta ku mara sweswi hi vulavula sure mina so a hi vulavuleni khi hi languta clip leyi again as mi swi tiva ku leswi endlisa swona ka Master T okay ya loko khi hi tlhela ka clip munhu loyi a yimele hi engele leyi a swi na nsinya lowu na building leyi nga la rabita a va yi pakele nyana laha xikarhi nyana laha as mi swi vonaka hi sweswi a yimele nyana phone ya a yimele nyana laha and stuff like that so loko hi cheka laha swi vona ku no ku na maphorisa leri maphorisa la swi komba ku va tirha as undercover hi loko hi va cheka maphorisa lawa a va ri undercover ngopfu because na leri la phorisa la ri mbale na jini yinene and then Gagash a n'wi vona hi lowu Gagash lowu and i jacket leri a nga ri mbala ka siku ra namuntlha of course ra namuntlha i ti 14 August is the same jacket a ri mbarile ka live so a n'wi vona hi lowu a nga ti pfala na nhloko la i Gagash walowo hi n'wi vona kwalano mavoko ya swi komba ku ya nga yisiwa endzhaku i Gagash wa ni ya ka live leyi mi ta swa ku i jesi ra yele ri as mi swi vonaka earlier in the morning hi leri jesi leyi a nga ri mbala vhele kwala Gagash yo a thaya ya namuntlha leyi a yi mbarile and stuff like that as mi swi vona ma swo hi sweswo the same exact jersey or hoodie lava tivaka xilungu and loko hi zumazuma wa swona ku no Gagash a vekeriwe tinsimbi for real a ti vekeriweni loko hi fambisa laha swona ku le mavoko hi la letiya ti vona tinsimbi hi letiya la kha ti n'wi manyi ni vona mavoko a ma muvhisanyana muvhisanyana mi vo ku komba ku a manyi vona mi ro ni va ku ri ku tirha nyana tintiho mi swi voneni mos vona yi tlherisa ya ndhawu nyana mi ti vona tintiho ti ku tirha nyana mi vo ku i tindleki tintiho la na yona u hlamala na yona hi ku yini hi ta vo Gagash va nga khomiwi ku vona vi ri has nothing to hide and stuff but walo vona mi vo mi ti vona tintiho tindleki leswi nga fiki swona a swi endla kwalaho Gagash kwalaho let's continue ku va a suka le moveni kokwane a ni voni ya helo ngo clip leyi that's why hi nga continue but a hi continue so lo Gagash a khamuva mina ni hefemula ku la hey ha mina ku na loyi a kha teka kwala hefemula ku a ri moveni a nga tshama ndhawu yin'we and stuff ni ti ku hefemula swi njhani tshame ndhawu yin'we like that but hey hi kona kwala a ri ku vulavuleni swinene a ri ku a gowela ni ti what happened
yi ve yi tsema clip swa ku i ve ya chava munhu loko yi hetisa and stuffs like that. Se Gaga xi herile hayi loko ni responde no vuya ni hlamala no loko ni kha ni cheka ni vona kha a responde i fika a tsala ku ya ne, so I assume ku ri swa ku i khomiwa tlha a release-iwa, maybe yo fayiniwa and stuffs. A tlha a tsala yin'wana post ku sergeant yo pfa yi khomiwa a chela deka bini. A ku heta hi kha hi kuma fine from Gagash obviously ma swi tivi i ta endla live a hlamusela ku a ku endlekeni mara sweswi hi tiva swo Gagash n'wi vone na a kha a khomiwa. Xitsala yin'wana xi ku bye ta vona ni Monday but swo hemba I believe i khoma tlha a humesiwa Gagash la. Swi nga va swi vitana swi nga va swi vitana leswi ni swi vonisaka xiswona. Swi tikomba tano I mean like hi ku languta swilo swi tikomba tano. Xitsala yin'wana xi ku Bibele yi ri ndzi ta famba kambe ndzi ta vuya. Hi ku vuyeni ka mina ndzi ta vuya hi xivumbeko xo karhi. Eya masipala yena but I think they the same clip, no? Yeah, you know music, but it's the same clip, it's fine. I va tlhavuya hi n'we yo hetelela clip la a ku khomiwangi yindlu na timovha ku khomiwe munhu. Hey, Areds, ta hi kha hi twa to tala ku why a khomiwe ni Gagash la ku na reason munhu a nga khomiwi njhenjhenjhe ku na reason. Loko vhevha ni loko hi languta movha wa wu pake kahle le ndzeni so swi loko ku na swo karhi ne. Leswi yena Gagash a nga swi endla swa illegal. Swa illegal swo tala hi ta hi kha hi swi lava ku swi swa heza hi xitoko a nga khomiwi i ta hlamusela. Hi nga ta zima swo tala hi la ku blame Gagash hi timhaka ta timali munhu a hi za hi va sure ku swi nga swi fambisa na mali or kanjhani or marhanelo ya shop or kanjhani, so hi ta fa hi vekisa sweswo and stuffs like that. So vanhu va tsakini na ngo helele event a kokwana mi te khoti ta yona hi vekela mara vito ni nge ri vekeli ku i mani mara hi tsake ngopfu na yona. Hayo hi dominio leyi le venda le hi tsake ngopfu vito ro nga ri tivi i swa wena sweswo sure. Mahungu matini va ku nghene ti-Hawks le 17. Municipal a wa ha ri municipal i district. Xi mi byele ku ni rhambeni mi ala masipala mi ti endla district office. Hayi ku ngoya i kha yi kombela ku rhambiwa ka the previous video i va hleka Gagash hi tsake ngopfu. Se va rhwale ti-Hawks kumbexani ku ta va na gigila hi ti-5 ma ti-5 ta ri kule va ta ku release boy. Buya u endla leswi nga duva swona Gagash. Ni vurini mina xikwembu xa ka hina swi etleli na mabutsu ni ku ni rhambeni mi ola mi ko hi nge di rambi hi muvhenda a dova na influence yo tani hi leswi ti fikini ti-Hawks mara ni mburini mina la loko mi hleketa marito problem ku ni ni kha ni hleka ni ku leswi hundla leswi mi le ku swi kumeseni la ka TikTok ku na everybody ku na ti-prosecutor ku na ti-Hawks ku na crime intelligence bona hinkwavo corruption unit va kona la maphorisa hi hanya na vona kwala hi nge va tivi mi humesa swihundla mi swirile hi lowu n'wana va murhwaleni a ku na mikahle. So la ka TikTok tala na swilo swo tlanga mi nga vi too personal mi ta khomisa vanhu mi a to khomiwa ene ka ha to fiwa mi a to dlayana a wu n'wina wa mi tivi ku swilo swa social media swi tlangisiwa ku yini mi nga vi too personal ti mi rhwele leyi a ni lava ku posta video leyi mbilu ya mina yi vava na mfrustana damana Magesh vuya u ta vuya mfana mina swi ta lunga na yona video la na hina ti-source hi mi byerini ku swilo leswi mi nga endli dating mi ta khomisana mi ta khomiwa mi ku boro ni mchangana na boxa hi ta va na gigila. Hala yi vekela screenshot ntsena yi vekela video and stuff like that. Hopefully na Gagash nga ti implicate because mi nga mi hleketa previously a kombiseni ku he kumbe mali ya rafa a nga tlelanga na le xibedhlele and stuff
laha a swi sounda somehow ka clip liya mani kumanyana hi ngo hi reference. And I'm not problem na swona whatever you said mali lexi ni velaka xa rafa a xi nga handli i ximala xin'wana xintsongo loko no mi byela xi mi nga tlhe mi hlamala na n'wina mi nga hlamala. I can even tell you what I did with that money. I think ni kume mali muni ni kume 700 chavi wa swi tiva ni yi receive yi ni ri kwale ka vona loko ni kuma mali leyi a ni ri ka vachavi loko ni yi receive ni kume a ku ri 700,000 and a ku ri somewhere around December. Swo December 2025 swi hlamarisinyana gaga xi nga boxi nkarhi luwa. Mali liya nga ku ni teke 150 ni xavela mhani xibaka lexi NP 200 ivi ni teka 370 ni xava ti-aluminium mavanti mafasiteri lamaya ya ti-aluminium ni teka 100,000 ni nyika mhana aya ni teka mali muni a na swi tivi yin'wana nga ku no ti dyela the rest no ti dyela. So a na ha swi tivi ku ri loko munhu a ku ximola xa ku lexi nga ku xin'wana ni xa mpahla se leswi a na ha swi tivi vanhu loko a ku mali ya rafa a ni kume 700,000 ntsena a mali xa ku ze yi nga ze xi yivisa tiko and mani tshama ni tlela xibedhlele phela mali ya ku ya rafa ya ku ri vulo ni nyika hikuva ni tirha ka masipala a ni tlelanga ni xibedhlele vulo ni nyika hikuva ni kume accident esi mara ni tshama ni tlela xibedhlele. Ya hi leswi a kombisa swona ya a ni zamini ku yi gugula mhaka leyi that's why vhida ni nga endlangi loko se ni kha ni gugula laha ni swona ku ta va na debate la ka channel because va kombise ku yes it's possible ku munhu a humela hi accident a nga ha ni ri xibedhlele a nga tleli xibedhlele a tlhela a yi kuma mali ya rafu loko ni kha ni xi landzelerisa so it's possible. Se mara the way leswi hi a swi vurisa swo gaga it was more like vaviseki ra kona a ku ngo va rona mani kumanyana because a ni ku fiki ku na at least a certain level yo va munhu a vavisekeke hi ndlela yo karhi ku mali leyi fike yi huma so a ni tshika ni swona ku ta va na huge debate la ka Master T but ya ho vula ku maybe hi swona leswi vonaka ku gaga xanga a ti-implicate hi swo ntsena ka social media ntsena in overall other than that leswin'wana ya ta vona ku swi nga swi kha swi hlamusana ngopfu na yena if i business or yini mara leswi I don't think so that much serious ngopfu hence ni ve ni yi tshika video la ni nga endlangi mara sweswi ha kota ku reference and stuffs like that. Swivulawu swi tiku swivulani veri esigodas wa ka Mashawu wa Limpopo Poison wa tsandzeka va hisa lavo a ni khome 1,000 loko ni nghena laniwani mali ya mina yi kwini a va dume khale Gimet veri va byele ku fantastic swivula yini hi ta mahlweni ya mo ni mi hlamula leswiwani a ni swi tivi ku swi vula yini wa swi tiva why ni ku a swi tivi swi vula yini phela mina hi mina paparilala mi teki vatswari wa mi va ri mani mi teki vatswari wa mina ha ri tsongo le wehe u va ri mani besigodas wehe sigodas u ni dlayeli vatswari yimani na n'wi n'wisa n'wana mina a ni yangi xikolweni wa litwa vona lorini a ni yangi xikolweni a ni yangi xikolweni u tshama u performa mani wa wena hi vona va nga endla mhaka leyi wona sigodas wa masangu